салом, ахбори тоҷикистон ва ҷаҳон дар радиои озодӣ аст ва ман хиромон бақозода сархати хабарҳо аз ин қарор аст. баъди сару садо дар шабакаҳои иҷтимоӣ раиси шаҳри Душанбе амр додааст парвандаи латукуби бераҳмонаи Мадина Мамаҷонова аз нав таҳқиқ шавад. тақдири сайёраи замин ҳал мешавад. Дар шаҳри Глазго баҳс дар бораи тағйири иқлим ва оқибатҳои он барои зиндагии инсоният идома дорад. гурдофариди кинои тоҷик Сайрам Исоева ва саҳмаш дар рушди синамои ҷаҳон дар меҳмонии радиои Озодӣ. мо ҳама нағз медонем ки маоши мо бисёр паст аст, мумкин аз ин нуқтаи назар, лекин барои ман маблағ асос набуд. баъд аз вокуниши тунди ҷомеаи шаҳрвандӣ дар бораи беҷазо мондани омилони латукуби як зани ҷавон додситонии Душанбе 2 нафарро боздошт кардааст. шаҳрдори Душанбе хабар дод ки рӯзи 1 ноябр дар ҷаласаи виже дар ҳузури Рустами Эмомалӣ қазияи Мадина Мамаҷонова баррасӣ шудааст. ҷузъиёт дар гузориши Муллораҷаб Юсуфи аз шаҳри Душанбе. جلسه مخصوص شهرداری با واکنش به خبر شکنجه زن جوان در این بنا برگزار شد. دادستان شهر دوشنبه در این جلسه گفته است که در رابطه با شکنجه مدینه مهمجانова 2 نفر را بازداشت کردند. اینها عزیزه دولتوف و لطفالله دولتوف میباشند. به گفته دادستان آنها حالا در بازداشت هستند. عزیزه دولتوف همسر لطفالله دولتوف بوده است. به گفته برخی از همکارانش لطفالله نام اصلی پرویز دولتوف میباشد. هنوز دقیق نیست که علیه عزیزه و لطفالله دولتوف ها بر اساس کدام بند کدکس جنایی پرونده باز شده است. به گفته نزدیکان جبریده مدینه در حالت وزنین است و ممکن است معلول ماند. قضیه برای آن داغ شد که مقامات حفظ حقوق گمانبران را بر پایه قانون عفو از جوابگری آزاد کردند و پرونده جنایی هم باز نشده است. بر پایه این فعالان جامعه شهروندی هفته گذشته با یک مراجعه دست جمعانه از رستم امامعلی خواستند به قضیه رسیدگی کند. در واکنش رئیس شهر دوشنبه هم که روز 3 اکتبر پخش شد این نکته تصدیق شده است که عاملان قضیه مدینه مهمجانova با تطبیق قانون درباره عفو از جوابگری آزاد شدند. واقع ماه اوگوست رخ داده عزیزه دولتوف به آن گمانبر می شود که معشوقه شوهرش لطفالله دولتوف را از شهر بیرون برده شکنجه کرده است تا از شوهر او دست کشد. نظر عزیزه دولتوف و وکیل مدافعش تا حال در رابطه با این قضیه دسترس نیست. فعالان جامعه شهروندی میگویند که اینجا خشونت و زورآوری نسبت زن و خنک نظری مقامات در تحقیق حادثه سبب داغ گشتن آن شده است. حالا پیشرفت در حل قضیه و آن هم پس از مراجعت دست جمعانه با رئیس مجلس ملی تاجیکستان شهرداری دوشنبه و پسر پرزیدنت کشور رستم امامعلی سوالهای را به میان آورده است که چرا مقامات در اجرای وظیفه‌های خود سهلنگاری کردند. حادثه همچنین مسئله محاکمه و مجازات خودسرانه را داغ کرده است. ما این موضوع را پیگیری داریم و در صورت دریافت اطلاع بیشتر شما را در جریان میگذاریم. مولارجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی دوشنبه. дар шаҳри Глазгои Бритониё нишасти азиме дар бораи роҳҳои пешгирӣ аз тағйири иқлим ва ё гармоиши кураи замин идома дорад. раҳбарони ҷаҳон мегӯянд бояд сай кард ки ҳарорат дар даҳаҳои оянда аз 1.5 дараҷа болотар наравад, чун мумкин аст ояндаи инсоният торик шавад. пешбиниҳо ин аст ки дар сурати идомаи гармоиши сайёра мумкин аст масалан то соли 2100 дар Тоҷикистон ҳосилнокии замин 30% кам шавад ва 800,000 нафар дар вартаи гуруснагӣ қарор бигиранд. гузорише дар бораи фақат як оқибати тағйири иқлимро ҳамкорам Тоҳири Сафар тақдим мекунад. соли гузашта дар натиҷаи садама дар нерӯгоҳи барқи бухорӣ дар Русия бештар аз 17,000 тонна керосин ба рудхонаҳои атроф рехт. фалокати бузурге ки ба гуфтаи Гринпис бори аввал дар Арктика ба вуқӯъ пайваст. ҳукумат гуфт сабаби фалокат саҳлангории мақомот будааст, аммо донишмандон ва мутасаддиёни нерӯгоҳ гуфтанд об шудани қабати яхбастаи замин бушкаи азими сӯзишвориро беҷову вайрон кардааст. об шудани қабати яхбастаи замин ва ях сабаби тағйири ҷуғрофиё ва маҳалли хос мешавад. ҷое ки яхи зиёд дорад бо суръат фурӯ менишинад ва ин барои иқлим ва зербунёдҳои он ҷо бад аст. ин тағйирот на танҳо ба зиндагии мардуме ки дар Арктика кору зиндагӣ мекунанд асари манфӣ мегузорад, балки дар умум ба зербунёдҳо
امنیت انرژتیکی و آبی، غذایی و امنیت ملی تأثیر منفی دارد. Things like energy security, food and water security, and national security. آب شدن قبط یخبسته همچنین گاز بیشتری کربن را خارج و هوا را آلوده‌تر و گرمتر می‌کند. Of course, very well known this تأثیر متقابله قبط یخبسته زمین و کربن واضح است. در قبط یخبسته گاز زیادی کربن وجود دارد. با تخمین دانشمندان گاز کربنی که در قبط‌های یخبسته زمین و خاک وجود دارد، نظر به گاز کربن در اتمسفر 2 برابر زیاد است. خلاصه اگر این گاز کربن به اتمسفر خارج شود، حجم آن 3 برابر بیشتر می شود. این مشکل را نه تنها روسیه بلکه امریکا هم دارد و اثر آبشوی قبط یخبسته زمین را احساس کرده است. دانشمندان میگویند حکومت‌های کشورهای سرد که مناطق یخبسته دارند باید برای نگهداری زیربنیادهای مهم برای زندگی در آن جایها خرجی بیشتر کنند. از این به بعد از شرکت‌هایی که به تاجیکستان محصولات خوراکواری وارد می‌کنند طلب می‌شود که معیارهای ایلاوگی بهداری را رعایت کنند. منظور بخطری محصولات خوراکواری مثلا ارد است که از روی طلبات طبی حتما باید با ویتامین‌های ضروری غنی شده باشد. رعایت طلبات به قول متخصصان می‌تواند برای سالمی ساکنان تاجیکستان مساعدت کند. علیشیر ظریفی گزارش می‌دهد. وکیلان مجلس نمایندگان طرح قانونی را قبول کردند که از شرکت و کارخانه‌ها طلب می‌کند با تاجیکستان محصولات غنی‌سازی شده با ویتامین‌های گوناگون را وارد کنند. هدف تامین اهالی با مواد خوراکی بلندصفت و مفید برای سلامتی انسان بوده است. مسئولان اداره‌هایی که نظارت صفت محصولات را بر دوش دارند، این سند را مهم ارزیابی کردند. با مقصد جلوگیری از کمخونی، نارسایی آهن، سیم، ویتامین‌های گروه B، یود و بیماری دیگری که بنابر نارسایی میکرونوترینتی با حالتهای قدپستی و مرگ و کریتینیسم می انجامد و ارد و دیگر غذاها علاوه نمودن میکرونوترینت‌ها ضرور می باشد. تغییرات به قانون درباره تامین اهالی با محصولات غنی گردانیده شده در حال صورت میگیرد که از قبول این قانون بیش از 2 سال میگذرد و آن تا هنوز عملی نمیشود. در اگنتی تاجیکستان گفتند کارخانه‌های استحصال ارد از لحاظ تکنیکی برای غنی گردانیدن محصولاتشان آماده اند، ولی در مسئله واردات ویتامین‌ها و مکانیزم نظارت آن ناروشنی‌های وجود دارد. مسئله هر طرف تا حال که وارد کردن همین از دولت حصول کننده وارد کردن همین پریمکسیون ویتامین‌ها و مکانیزم نظارت و ترتیب مقرر کرده سرتیفیکات مطابق تشخیص کردن ویتامینی که از خارج کشور وارد می شود، یعنی که در دوره گروه کاری مثلا گزارش ایستاده است، باید که باید در دوره همین گروه کاری باید این مسئله حل خودش بیاورد. مسئولان وزارت تندرستی سبب تأخیر در تطبیق قانون را مشکل مالی تهیه زیرسندها و در برابر این پاندمیای کووید 19 ارزیابی کرده بودند. در بعضی از کارخانه‌های استحصال ارد به رادیو آزادی گفتند به صفت ارد اهمیت جدی می‌دهند، ولی حاضر نشدند در روبروی کامرای آزادی موضوع را شرح دهند. چندی از صاحبکاران بدون ذکر نامشان گفتند برای غنیگردانی محصولاتشان آمادگی پورا ندارند و اگر واردات ویتامین‌ها بر دوش آنها گذاشته شود مجبورند نرخ ارد را بالا برند. طبیبان میگویند ارد بی ویتامین باعث به بیماری‌های گوناگون از قبیل فربهی و کمخونی با نقص مادرزاد تولد شدن کودکان و قدپستی ساکنان می‌شود. غذای ناسالم غذایی است که اساساً در کارخانه‌ها استحصال کرده می‌شود. به طور شیمیایی و این چیزا آنها نیاز دارند به موادهای تامین نمودن موادهای ضروری که قسمی بیشترشون به مواد کیمیایی هست و به ارگانیسم منفعتشون کمتر است و یا نیاز دارن به این چیز. یک تحقیق سراسری در تاجیکستان در سالهای گذشته نشان داده است که به سبب استعمال غذای نامناسب و کم ویتامین در کشور صدها هزار کودک قامت کوتاه دارند و جسمشان درست انکشاف نیافته است. سایر امسای و هنرپیشه تئاتر و کینوی تاجیک که در همه ژانرها با موفقیت نقش اجرا کرده است و تقریبا همه کارش در خاطر تماشابین میماند، برای سهمش در رشد سینمای جهانی
қадрдонӣ шуд. ба ҳунарпешии мардуми Тоҷикистон моҳи пеш дар як ҷашнвораи байналмилалӣ дар Тошканд дар қатори Раҷ Капуру Никита Михалков мукофот доданд. Сайрам Исоева ба ҳамкорам Фарзон Муҳаммадӣ суҳбати ихтисосӣ дод ва ҳоло пораашро тамошо мекунем. оё дуруст аст ки ҳамин ҷоизае ки шумо аз ҷумҳурии ҳамсояи мо Ӯзбекистон гирифтед яке аз ҷоизаҳои беҳтарини ҳам корию ва ҳам зиндагиятон буд? мумкин дуруст бошад, лекин сирру асрорашро намедонам. мумкин боз баъд аз ин фестивал ки акнун ҳар сол 28 сентябр дар шаҳри Тошканд мегузарад, мумкин аз ин ҳам баландтар ҳоло ҷоизаҳо пайдо шаванд. бинобар ин ҳоло ҳозир ҳамин ҷоиза яке аз ҷоизаҳои беҳтарин ва ман албатта фахр мекунам ки дар қатори ситорагони ҷаҳонӣ мани сайрамаки хурдакак сазовори ин ҷоиза шудам. дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳамин ҷоизатона ҳамроҳ бо он маблағе ки споридан бо ҳамон ёд мекарда. дар гузашта ҳамин гуна ҷоизаҳое ки чунин маблағам дошт гирифта будед? мо ҳама нағз медонем ки маоши мо бисёр паст аст, мумкин аз ин нуқтаи назар, лекин барои ман маблағ асос набуд. барои ман анамин ҷоиза асос буд ки таваҷҷӯҳи онҳо нисбати санъати зани тоҷик, читавре ки шумо гуфтед гурдофариди тоҷик, очаи тоҷик, ҳозир ман дар саҳна бибии тоҷик, ба ман асос ҳамин буд ки аз Тоҷикистон ва ман фахр мекунам ки ман парчами Тоҷикистонро бардоштам. ҳамин ҷое хондам ки аз ин пештар ҳам президенти пешини Ӯзбекистон Ислом Каримов ба шумо як ҷоизаи дигар ҳам дода буданд дар чанд соли пеш. яъне масалан ба андешаи шумо ин таваҷҷӯҳ аз ҳамсоякишвари Тоҷикистон Ӯзбекистон ба шумо ба чӣ хотир аст ва оё масалан фикр намекунед ки ин як навъи ҷалби ҳунармандони номӣ ҳам аз шумоли Тоҷикистон ба он кишвар аст? ин дар даври Ислом Каримов набуд. Ислом Каримов вақте ки Ӯзбекфилм хостанд филми O'tkan kunlar Абдулла Қодирӣ ки китоби ҳар як ӯзбек аст дар Ӯзбекистон, он кас гуфтае ки ҳамон ҳунарпешае ки нақши Нодираро бозӣ кардагӣ, ҳамон ҳунарпешае даъват кунитон ба ин нақш. Ва ҳамин хел ҳам шуд. Ӯзбекоим мегуфтанд? Ӯзбекоим, Ӯзбекоим. Это мать узбеков, модари ӯзбекҳо. ман ҷоиза гирифтам соли 2019 ва ҷоизаи олтин хуморо супурданд. ҳумои Тилогин. бинандаи азиз, мусоҳибаи пурра ё комил бо Сайрам Исоева ба зудӣ дар вебсайти радиои Озодӣ ва канали Озодӣ видео нашр мешавад. ва як хабар, додгоҳе дар шаҳри Санкт-Петербург як веблогеру, як моделеро ки дар пасманзари калисои Исаакиевский бо такпӯшаш акс гирифта буд, озод кард. масъулон дар додгоҳҳои Санкт-Петербург рӯзи 31 октябр гуфтанд ки модели 31-сола Ирина Волкова озод шудааст ва дар шарҳи қабули чунин як қарор гуфтанд ки додгоҳ дар бораи сабабҳои чунин рафтор кардани айбдоршаванда танҳо далелҳои тахминӣ доштанд. ин ҳукм дар ҳолест ки ҳафтаи гузашта додгоҳи Тверскои шаҳри Москав ба Руслан Бобиев, як блогери тоҷик ва модел Ася Акимова, ки дар пасманзари калисои Василий Блаженный аксгирӣ карданд, 10 моҳи ҳабс тақозо намуданд. Бобиев ҳам он замон барои ин кораш узрхоҳӣ карда буд, аммо ба ӯ ҳоло ҳабс таҳдид мекунад. хуб, ва ахбори бештар аз инро дар сомонаи Озодӣ ва шабакаҳои иҷтимоии Facebook, Одноклассики ва Twitter пайдо кунед.